Dragi prijatelji, lepo pozdravljeni v naši oddaji Na robu znanega. Danes bomo nadaljevali našo temo o Darwinovi evoluciji in imamo posebnega gosta, doktorja Miroljuba Petroviča iz Srbije, ki je imel nekoč že in je tudi dostopno na internetu celotni serial na temo evolucije. Doktor Miroljub Petrovič, lepo pozdravljeni v našem studiu. Evo, vidimo se. Lep pozdrav. Doktor Miroljub Petrovič je srbski doktor filozofije in je znanstvenik, obenem je kreacionist, kar pomeni, da verjame Boga, kar se tiče stvarstva oziroma stvarjenja. Je ustanovil Center za naravoslovne, naravne študije in je rojen 1965. leta. Živi v mestu, rodil se v mestu Odžacina v Vojvodini in je živel v Ameriških državah, ZDA, v Beogradu, in je sedaj kot, bi rekel, pravi filozof se preselil v naravo, na vas pri Leskovcu v Srbiji. Izdal je veliko knjig in je torej tudi geolog, študiral medicino in je doktor filozofije, tako da je univerzalen človek. Doktor Miroljub Petrovič se mogoče še kaj pozabil oziroma zaboravil. Dobar dan, sve vas pozdravljam, hvala na pozivu. Jaz bom govoril počasi slovensko, upam, da se bova razumela. Inspirirala me je ena vaša primerjava med žabo in princeso. V predavanju o evoluciji ste vprašal, ali lahko žaba postane princesa. In odgovor vaš je bil samo v bajki, v pravljici. In zato je tudi takšen naslov. Upam, da bo več takšnih oddaj. Darwinova teorija evolucije, ali je to pravljica, ali je to bajka. Vi ste že imel veliko predavanj na to temo, mislim, da ste res pravi specialist in znate to preprosto in enostavno govoriti, razlagati. In bi vas vprašal, torej, ali so znanstveniki, naučnici, torej, bili verniki v Boga, stvarnika, in kdo je v vaših predavanjih tudi harfa ateizma, ki ga večkrat omenjate? Znate kako... Veste, veliko število današnjih znanstvenikov so zaposleni s sistemom in se ne ukvarjajo z znanostjo, ampak se ukvarjajo s tistim, kar jim ukazuje sistem. Če želite imeti plačo in privilegije, veliko denarja, morate promovirati tisto, kar sistem zahteva od vas. Pravi biznis, s katerim se današnji ljudje ukvarjajo, pa je manipulacija. Kamorkoli se obrnite, vidite manipulacijo. Ljudje umirajo tudi od manipulacije. Umirajo od slabe prehrane, nedovoljne aktivnosti telesne. Več kot 80% ljudi je bolanih. Samo tisti, ki se ukvarjajo s teologijo,
z Jezusom Kristusom, daću ti sva blaga ovoga sveta ako mi se pokloniš, jednostavno naučnici vedo, se danas ne bave da naukom, nego se kdo je bave tisti, ki ponuja vse zaklade tega sveta. time da slede onoga koji im je omogućio sva blaga ovoga sveta, odnosno Sotonu, i oni Seveda, promovišu sotonsku nauku, to koja je nije Satan. nauka, to je laž. I To današnji ni naučnici znanost, to je laž, veruju, s katero se utiču ukvarjajo na današnji znanstveniki. privilegije. U današnjoj Imajo nauci, vse privilegije lažnoj nauci, sotonskoj nauci, in koja imajo ljude lažno se znanost. ne bavi higijenom, ne bavi se svim onim Ne što u ukvarjajo Bibliji se piše. s Postoji duhovno to higijeno, verovanje, sotonsko verovanje da čovek ne može da nastane od gliste obstaja ili vera, žabe da človek enostavno ne more nastati iz nekega črva, iz žabe, milijarde godina. Prema toj niti pred 3 milijardami let. verovanju, to je jedno pagansko verovanje koje To je već pogansko zapisano i u verovanje, pločicama od pre 3800 ki je godina. zapisano pred 3800 leti na sumerskih ploščah. Život je nastao sam od sebe u vodi. Življenje naj bi nastalo samo od sebe, Kršenje, zakona biologije, ali po zakonu biologije kar život krši nastaje vse samo od života. biološke To je zakone. jedna od potvrda za ono što piše u Bibliji, da je živo biće, jedan V resnici moćno pa biće Bog. življenje lahko nastane samo iz življenja, kakor piše Da v su Svetem svi pismu. sistemi stvoreni za vrlo kratko vreme. Međutim, po toj evolucionom verovanju, to nije nikakva teorija, ali da bi to bilo teorija, Glede morate sebi evolucionizma, imati činjenice, nema nikakve to naučne ni činjenice. teorija. Znači, prema tom verovanju koje je sam Soton izmislio, Ampak to je ljudi koji Satanova nisu u religiji, vera. koji ne znaju teologiju, najvažniju nauku, oni to ne mogu da razumeju. Teologija Znači, je prema tom najvažnejša znanost evolucionističkom, ateističkom, sotonskom in verovanju, evolucionizem in ateizem ne može čovjek da nastane ne od moreta žabe za razložiti 300 obstoj človeka. 3 dana, ali za 300 miliona godina ili 3 milijarde godina. Pravijo, da človek seveda ni nastal v 3 dnevih, ampak v 3 milijardah let, to pa že. 300 miliona, ni za 3 milijarde, ni za 3000 milijardi Ampak v godina. resnici pa človek ne more nastati niti v 3 milijonih, niti 300 milijardah, ampak ga lahko ustvari samo Bog. Za razvoj živih sistema, i živi sistemi su limitirani svojim genetskim kodom. Živi sistemi so omejeni s svojim genetskim kodom. Darwinova hipoteza je jedno verovanje. Darwinova I hipoteza naučnici za novac, tako veruju, je da takšna, kao što u javnoj kući da mogu rade znanstveniki samo žene koje su pač moralno podobne, tako i danas podpirajo naučnici za samo denar. mogu da rade samo ljudi koji su moralno podobni. Znači, može onda Kljub ima- vsem diplomam, diplome se ki se jih danes lahko danes kupi, i tako dalje, ali se moralna zahteva podobnost od je znanstvenikov ključni faktor moralna za neoporečnost. bilo kakav napredak u ovozemaljskoj karijeri, ali Bog u Bibliji Bog nas v Svetem poziva da pismu ne budemo deo kliče, sveta, nego da izađemo naj iz ne sveta bomo sa del karakterom, tega sveta, na ampak del duhovnega sveta. način koji je zdrav, a ne na jedan bolestan način, i da širimo tu bolest. Ena od številnih bolezni, ki so danes na svetu, je darvinizem. Svetom je darvinizem. Mi vemo iz zgodovine, da so mnogi znanstveniki, celo tisti ključni znanstveniki, začetniki posebnih smeri v fiziki ali v znanosti, kot je bil Kepler, Newton, sam Darwin, so bili vernici, so bili verniki, so verjeli v Boga. Tudi torej Einstein sam je baje veliko govoril o Bogu. Kako je s temi, bi rekel, resničnimi znanstveniki, največjimi in njihovo vernostjo? Pa znate kako, najpoznatiji se Veste, najbolj znani svetovni znanstveniki niso bili verniki v klasičnem pomenu. Mihajlo Pupin, prav sem njegovo izjavo, ki pravi, da jaz ne verjamem, da Bog obstaja, ampak jaz vem, da Bog obstaja. Od vsega, kar vem, je največje znanje to, da vem, da Bog obstaja. To niso verniki. Jaz verjujem v nekakšne obljube, ampak ne verjamem v Božji obstoj, ampak vem, da Bog obstaja. Tudi Isaac Newton, Gregor Mendel, Michael Faraday so vedeli, da Bog obstaja. Verjeli so seveda Božjim obljubam, da se bo zgodilo vstajenje, drugi Kristusov prihod. Einstein ni bil sicer religiozen,
Govoril je o Bogu, ampak to ni Bog stvarnik, Bog svetega pisma. On je verjel v teizem. Einstein govori sicer o Bogu, ampak njegov Bog ni bil svetopisemski stvarnik. Vsi ti znanstveniki, jaz sem naredil en seznam teh znanstvenikov, ki so bili najznamenitejši znanstveniki v zgodovini človeštva, so verjeli Božjim obljubam in vsi so bili verni. Od srede 19. stoletja, ko se je začela industrijska revolucija in je prišel velik kapital, so svetovni kriminalci prevzeli oblast na svetu. Tedaj, zaradi moralne dekadence, so tudi znanstveniki nekako postali evolucionisti in 99% nekdanjih znanstvenikov so bili svetopisemsko verni. Govorili so o razkolu kontinentov, kar je opisano v prvi Mojzesovi knjigi, in svetopisma so lahko pojasnili tudi na znanstveni način, ampak kasneje se je veliko število znanstvenikov odločilo, da bodo govorili proti svetem pismu. Če bi naredili anketo med znanstveniki, bi veliko število reklo, ja, Bog obstaja. V Science magazinu piše, da je 44% znanstvenikov trdi, da Bog obstaja. Ampak vprašanje je, v kakšnega Boga verujejo. To ni svetopisemski Bog, to ni Jezus Kristus. To ni ta edini Bog, ki daje dokaze o svojem obstoju. Svetopisemski Bog je Jezus Kristus, ki daje znanstvene dokaze za svoj obstoj, za vse svetopisemske dogodke. Tudi arheologija, biologija, paleontologija, zgodovina, vse te znanstvene panoge dokazujejo, da je svetopismo resnično. Pravo znanost imenujemo tisto, ki dokazuje svetopismo v vsakdanjem svetu. V svojih predavanjih omenjate tudi posebnega ateista, ki je zelo promoviral ateizem in so ga imenovali harfa ateizma. Vendar je on potem sam prišel do spoznanja, da mora biti Bog. Kdo je ta človek in kakšna je bila njegova usoda? U pitanju je čovjek koji se zove dr. To je dr. Anthony Flew. Imenovali so ga ikona ateizma. Bil je protestant, vendar njegovo srce ni gorelo za Boga. Že v srednji šoli se je nekako ohladil versko do Boga. Med študijem je postal ateist. Bog in filozofija je ena njegovih najbolj znanih knjig, ki so ateistične knjige. Bil je na Cambridgeu in v drugih univerzah, vse posod je tudi predaval. Debatiral je z religioznimi znanstveniki. Bil je ateist. Dejal je, da moramo upoštevati dejstva, kamorkoli nas že vodijo. To je Sokratovo pravilo. V neki razpravi z nekim religioznim znanstvenikom je prišel v situacijo, ko ni znal odgovoriti na eno zelo pomembno vprašanje. In sicer ta znanstvenik mu je dal dve vprašanje. Dr. Flew, kje je nastala ta knjiga? Pokazal je na Flew mu je odgovoril, da je nastala v tiskarni. Ampak v tej knjigi je informacija. Informacija ne more nastati v tiskarni. Nastane lahko le v glavi tistega, ki jo je napisal, v glavi pisatelja. Ja, odproščam se, seveda. No in zdaj, dr. Flew, še za vas eno vprašanje. To je drugo vprašanje.
v vseh živih sistemih na planetu Zemlji vidimo molekulo DNA, je zelo kompleksna informacija. Kje so nastale te informacije? Povejte mi. Umolknil je ta doktor Flu, ničesar ni odgovoril in potem se je razgovor nadaljeval brez odgovora na to vprašanje. 9 mesecev je razmišljal o tem vprašanju in potem je na tiskovni konferenci izjavil, da je pod pritiskom dokazov ugotovil, da Bog mora obstojati. Mediji so rekli, ne, slabo ste ga razumeli, on tega ni izjavil. No in kasneje je napisal še celo knjigo na to temo, ki je bila prevedena v srbski jezik. Lahko se bo celo kupila. To je dr. Antoni Flu, ki je napisal avtobiografijo, kako je zavrgel Boga, najprej je bil protestant in kasneje postal znova veren. Gre za filozofsko knjigo. Ta vodilni svetski ateist Antoni Flu je sprejel dejstvo, da obstaja Bog. Hotel je napisati še knjigo o tem, kdo je ta Bog. Najbolj logična opcija in tudi najbolj racionalna je ta, da je Bog Jezus Kristus. Dejal je, da je moral sprejeti to dejstvo in moram upoštevati dejstva, kamorkoli že me vodijo, in zato je stopil na stran Boga. Ali javnost in njegovi kolegi verjetno niso tega sprejeli. Verjetno je bil, so ga zavrnili s tem njegovim trditvami. Oni su pokušali da kažu, znate, vi njega niste dobro Njegovi kolegi so dejali, ja, vi ste niste ga dobro razumeli. On je pa večkrat to potrdil, napisal je celo knjigo in zdaj so rekli, doktor Flu je prišel v leta že, kot da je že dementen postal in zato je tako napisal to knjigo in dajal takšne izjave. Ampak dejstvo je, da je človek popolnoma razumen. Ko preberete to njegovo knjigo avtobiografsko, vidite, kako se je spremenil. Mi živimo v svetu laži, kjer so sovražniki človeka ves čas na delu in Antoni Flu je eden od številnih znanih ateistov, ki so postali religiozni, zopet verni. V Svetem pismu te problematične ljudi, ki so nasprotniki, imenujemo sataniste. Gre za neko zaroto proti človeku. Vendar je ta hipoteza evolucije pravzaprav tisto, o čemer je Jezus govoril, da je vladar tega sveta Satan. Evolucija je teorija, da je se vse razvilo brez Boga, oziroma bi lahko vi nam opisal to zgodbo evolucije, v katero pravzaprav ljudje verjamejo in se danes tudi predava na vseh fakultetah, je splošno prevzeta teorija, ki pa pravzaprav ima veliko lukenj, ima veliko nepojasnenega, trditve, ki nimajo temeljev. Torej, kaj je na kratko evolucija? Pa evolucija je jedan skup lažnih priča, jedna bajka. Evolucija je skupek izmišljenih pravljic, neka pripovedka in manihejsko verovanje je takšno, da materija v vesolju obstaja od vekomaj.
bila je neka eksplozija v vesolju, vesolje se je širilo, nato se je začelo krčiti v eno točko, nato je vesolje zopet eksplodiralo, se širilo in čez milijard let se je zopet vrnilo v izhodiščno točko in zopet eksplodiralo. To je hinduistično verovanje, da vesolje obstaja od vekomaj. In pred nekaj milijard leti je prišlo do te zadnje eksplozije, ki pravijo veliki pok ali Big Bang. Večina znanstvenikov se je tej teoriji sprva smejala, ampak ta urejeni kozmos iz vodika in kisika so se začeli atomi njihovi zgoščevati in iz teh termoreakcij so nastale vedno bolj kompleksna kemijske spojine, elementi in na ta način so se nekako razvijale molekule, ampak to nima nobene zveze z znanstvenim razumevanjem. Tudi na ta način naj bi prišlo do zgoščevanja Zemlje. In od Sonca se je odtrgal en kos planeta, torej Sonca, in na ta način je nastala Zemlja, ki se je ohlajala, potem je nek asteroid padel na Zemljo in odbil torej Luno, ta naš spremljevalec. Na planetu Zemlji bi naj bil ocean in v tem oceanu bi se naj pojavil prvi živi organizem, ki je bila bakterija. To je kršenje vseh bioloških in fizikalnih zakonov. Ta bakterija, ta prvi živi organizem se je začel spreminjati v nekakšne črve. Ampak to naj bi bila posledica mutacije. Mutacija je vpliv na molekulo DNK, na gen. Gen je en zelo zahteven računalniški program in v teh genih bakterij se nahaja skrajno kompliciran računalniški program. No, iz tega programa so se po naključju razvijali novi programi, kajti dejansko mora nastati neka sprememba gena, da se iz bakterije lahko razvije nek črv. To je lovska zgodba, to je nekakšna pravljica. In iz črva so nekako se razvile ribe in iz ribe so se razvile dvoživke in to naj bi bilo vse po naključju. Če vprašate kogarkoli in če vzamete ribo in jo daste na suho, ali se bo prilagodila, ali bojo začeli rasti noge. In sedaj se ji bodo plavuti spremenile v noge. In začela bo hoditi. Ampak iz dvoživke bi naj nastali plazivci in potem iz tega torej ptiči, ker ti plazivci, ko so skakali iz drevesa na drevo, da ne bi padli na tla, so razvili krila. Iz ene skupine plazivcev so se razvili ptiči, iz druge skupine pa sesalci. Najprej mali žužkojedi sesalci in iz teh potem lemurji, polopice, šimpanzi in iz šimpanza so nastali ljudje. Jaz mislim, da je več resnice v teh pravljicah, ki jih lahko kupimo v knjigarnah, kot pa v tej hipotezi evolucije. Evolucija je jedna izmišljotina paganska koja potiče iz hinduizma, koja je u sukobu sa svim prirodnim zakonima
ona je danas dominantna nauka i teorija u školi. I to je slika, opet ponavljam onoga što Isus kaže, da je knez ovoga sveta Soton. Lažljivac. Ali to nekako se dozvoljava, da bi bilo, to se nekje dopušča, da bi te prilagoditve, da bi bile znotraj ene vrste. Recimo, da neki ptič ali kaj, en je malo bolj velik, drugi je manjši, en ima rdečo perje, en ima rumeno, ali isto ostane ta ena vrsta. To pravi, da ne gre evolucija iz ene vrste v drugo. In tu mogoče bi lahko bilo neko prilagajanje, ne pa tako, kot ste vi rekel, iz mrtve materije v živo, iz ene vrste kar v neko drugo vrsto, in to vse slučajno. Tu pa ni nobene logike, zakaj bi se to zgodilo in kako potem spet torej naprej. Torej, to je ta zgodba, ki nima pravzaprav neke znanstvene podloge, razen to, ko je Darwin ugotavljal, da so recimo ptiči lahko, naprimer, ptice se lahko prilagodijo znotraj svoje vrste. Kaj znotraj vrste, ampak to ni evolucija, to je samo prilagajanje. Gledajte, v Bibliji piše, da je Bog stvorio sve organizme. No, pogledajte, v Svetem pismu piše, da je Bog ustvaril vse organizme po nekih določenih tipih. Na začetku je ustvaril nekoliko tipov psov, mačk. Ni ustvaril samo en par mačk, ampak nekaj tipov, različne vrste mačk. Tigri in leopardi so podvrste mačk. Obstajajo mehanizmi, da v okviru teh tipov, teh podvrst, se lahko organizmi razvijajo. V biologiji obstaja ta kvalifikacija, ki se imenuje vrsta. Ampak lahko se razvijajo organizmi samo v okviru teh svojih rodov. Pas se lahko križa z nekim drugim, torej pes se lahko križa z nekim drugim psom, ne more se pa zdaj pes spremeniti v medveda ali v ptica. Ne more opica postati človek. Lemur ali šimpanz ne more postati dvoživka. V okviru vrst je notri neka variabilnost. V vrsti psa, mačk, konja, galebi recimo, galeb ne more postati pelikan. Evolucionisti pravijo, njihovi gospodari so si izmislili neko zgodbo, ki nima nobene znanstvene podlage. Na fakultetah se učijo nekaj, kar ni argument neke avtoritete, ampak učijo jih variabilnosti v okviru neke vrste, torej mačke ali psa, konj pa se ne more spremeniti v žirafo ali v neko drugo vrsto. To je genetsko nemogoče. Mogoče je to res bila tista svrha, tisti cilj, da se negira Bog v tem duhovnem, bi rekel, razmišljanju človeka, da človek enostavno več ne verjame v Boga z nekimi lažnim verovanjem, nekim razvojem teorije, ki pa nima pravih dokazov. Ena izmed stvari, ki ste jo vi omenjali v svojih predavanjih, je tudi to, da so dinozauri živeli skupaj z ljudmi in potem evolucija tudi to ne drži. Če dinozaur pa človek, imamo dokaze, da so skupaj živeli, torej to se zdi pravzaprav absurdno ljudem, če bomo zdaj šla v to temo, ampak je to resnica.
Pa znate kako, ako sledimo činjenice, Veste, ako sledimo dokaze, če spremljamo dokaze oziroma dejstva, živeli zajedno, da su lahko dinosauri ugotovimo, da so dinozauri živeli relativno pred kratkim. Našli smo jajca tim jajima dinozaurov, sačuvan molekul DNK. kjer smo našli tudi molekulo DNA. Vrlo brzo raspada. On se Molekula je zelo občutljiva in se razpade tako rekoč v nekaj tisoč letih. kako je pronađen u jajima Ampak dinosaurusa. te najdbe v dinozaurovih jajcih so dokazi, Pronađeni su fosili dinosaurusa da u so kojima je još dinozauri živeli še pred kratkim. Odkrili so celo krvna telesca. Vi imate pronađene brojne figure. Ljudje so ustvarjali razne figure, 800 godina. kjer se ljudje in dinozauri borijo med seboj. Imate arheološke nalaze sa kamenovinama, gde se nalazi rezbarija, Nekatere risbe na kamnih stari prikazujejo crteži na kamenovima, ljudi in dinozaure v nekih skupnostih. Človek jaha na dinozauru s 3 rogovi, Triceratops. Imate borbu čoveka i dinosaura. Ima se tudi boj med človekom in dinozaurom. V Peruju in Mehiki, v grobovih, Grobovima koji su stari, ki so stari več kot 1000 let, su pronađene so tapiserije in tepihi, tkani, razumete, kjer so prikazovali dinozaure. dinosaurusa. I danas imate Na Kitajskem tradiciji. Imate se še dan danes maskembale, kultove, obstajajo torej kulti zmajev. to su Zmaji so dinozauri. Dinosaurus je Dinozaur pomeni veliki plazilec. imate legende Veliko narodov ima številne legende o zmajih. o zmajevima. V Svetem pismu celo Zapisano sta zapisani 2 živali, životinje koje ki so pri nas jih prevedli napačno, na jedan pogrešan način in sicer v hebrejščini u hebrejskom se je koriste Behemot termin in Behemot i Leviatan. Imate u knjizi o Jovu. O Behemotu in Leviatanu je govora v Jobovi knjigi. Dva dinosaurusa, ovaj jedan je verovatno pleziozaurus. To sta 2 dinozaura. Tiranozaurusa prema opisu, gde piše da mu Pri tiranozaurusu piše, da mu je ogenj prihajal ven iz nozdrvi in da ima noge močne kot železne cevi. I vi kad pogledate fosile danas, To so svetopisemski opisi. Tako da Behemot in Leviatan. životinje Behemot i Leviatan. Ponekod uporabljajo prevod krokodil, vendar krokodil je dejansko največji plazilec, sedanji, Vidite da to nije krokodil, to je jedno ampak živi v vodi, živi u vodi, malo tudi jedno u vodi, jedno na kopnem. Tako da i u Bibliji se spominju dinosaurusi samo po drugim imenima. V Svetem pismu sta pa ta dinozaura znana samo pod svojima imenoma. Arheološkim i arheološkim Behemot in Leviatan. Dinosaurusi su živjeli na zemlji do pre nekih 500 godina. I Naj bi dinozauri živeli celo še pred 500 leti. o dinosaurusima, tako da O tem prišajo tudi znanstveni podatki, arheološki, zgodovinski. paleontološki Ljudje in dinozauri so živeli skupaj. zajedno do pre nekih samo Po 500 godina prema evolucijskih evolucionarnom verovanjih asteroid je udario bi naj dinozaure ubil komet pred 65 milijoni let. nauka bi sa činjenicama. Ali eto za tu izmišljotinu je Dr. Alvarez iz Harvarda je dobil Nobelovo nagrado za to teorijo. ako hoćete da dobijete međunarodno Če hočete dobiti mednarodno nagrado, potem si izmislite pač neko neumnost in boste nagrajeni. dobit ćete veliko naučno međunarodno priznanje. Imamo tudi dokaze, mislim, da je to v Koloradu, ko so te stopinje v kamnu, stopinje, mislim, da je tiranozaurusa in pa človeka. In tisti film tudi obstaja, ko oni dejansko kamen, odlagajo kamen in se spodaj potem vidijo tiste stopinje še naprej pod kamnom. Torej obstajajo tudi fizični dokazi teh stopinj v kamnu. Je to prav Kolorado, sem prav rekel? Nije mi poznato da je pronađeno Ne poznam za Kolorado. u dolini reke Paluxy. Našli so pa v dolini reke Paluxy v Teksasu te odtise v istem sloju, odtisi človeka in dinozaura.
kreacionista, jedan američki naučnik, napravio Ameriški muzej. kreacionist Teksasu. je naredil v Teksasu muzej, Da. I on je tu izložio te dokaze. kjer je razstavil, Ta ljudska stopala su predstavil dokaze, bila veličine vendar ta stopala skoro so bila velikosti između 32 cm i med 42 32 in 42 centimetri dolga. Ljudskih stopala, stari čovjek, ja nosim cipelu. Sodobni človek dužina mog nosi stopala je 45 centimetara, a ovo su bila številko, stopala između 39 i 42 tam pa so bila centimetra i stopala oni su naučili med raditi o tome. 39 in 42 centimetri dolžine. Kasnije to ignorisano, ali pronađeni su i Kasneje so to nekako ignorirali, ljudi su to slikali, tako da zanikali, ima puno vendar ljudje dokaza. so fotografirali te Dokaženi su dokaze, te fosilne odtise u različitim slojevima, v koji su različnih vrlo slojih, pronađeni mladih tragovi slojih dinosaurusa, so našli odtise dinozaurov. tako da ima puno dokaza i To so što se dokazi, tiče fosila i što se tiče genetike, ki dokazujejo, potvrđuju da so ljudje in dinozauri živeli skupaj v določenih obdobjih. Kako je s temi fosili? Zdaj ne vem, koliko gre to v vaše spoznanje, da fosili so odkrili nazaj fosile in se ne spreminjajo. Se pravi, so fosili živali, ptic, žuželk, rakov in podobno so enaki, kot so danes. Za fosile sicer, ne vem, kakšne teorije imate vi, ampak pač pravijo, ne vem, da mora biti to zelo dolgo obdobje, da se fosil lahko ustvari. Torej gre za te, da ni bilo nobene evolucije vseh teh živali, ki so fosilizirane, vse te v kamnu vtisnjene živalice, žuželke, ki so iste. Pa ja sam studirao baš fosile, to je bila moja glavna disciplina. Fosili su se Študiral sem fosile na geološkom fakultetu. na Geološkem fakultetu v Beogradu, Jedan smer koji se zove paleontologija. Ja sam namjerno na smeri paleontologija, nauka o fosilima. in to je nauka o fosilih. Za nalašč sem to šel študirati, U Srbiji drugače pa se to študira na bioloških fakultetih. zato što su fosili jako bitni za evoluciju. Za milione godina. Paleontologija je znanost, veruju. ki se ukvarja z Ja sam imao zgodovino priliku da pričam sa profesorima tisočih let nazaj. ima, Jaz sem na fakulteti v Beogradu ili se pogovarjal z raznimi u Evropi, u profesorji, na fakultetu doktorji nauke. znanosti, Ja studirao u Beogradu, in sem se i sa akademicima, prepričal, i sa da niti doktorima en nauka, dokaz sa med profesorima. fosili ne dokazuje Uverio sam evolucije. se da ne postoji nijedan dokaz među fosilima za evoluciju. Če ne bi bilo Fosili potopa, nedvosmisleno se potvrđuju ono danes što su ljudi ne bi imeli nobenega da fosila. nismo imali nijedan fosil praktično da se nije desio V potop. tej veliki Fosili mogu poplavi desiti samo ali katastrofe. potopu Pogledajte današnje fosile, vesoljnem, sve fosili organizama koji su mi sačuvani brez dalje, tega ne bi niti vedeli, kako so fosili nastali. to je potop. Znači da nemamo biblijski Zanimiva je izvještaj, tudi še o potopu, mi ne potrditev znamo kako Svetega su pisma, fosili nastali. Ono što je također zanimljivo, da fosili dokazujejo, da danes živi samo 1% vseh živih bitij, ki so včasih živeli. Zelo malo vrst organizmov živi danes v primerjavi s tem, koliko jih je živelo v preteklosti. Mi imamo to degradacijo živih bitij oziroma vrst, kako to piše v Svetem pismu. Danes živi samo 1% vseh vrst od tega, kar smo našli med fosili. Našli smo jelene z širino rogov 5 metrov ali pa želve, ki so velike kot avtomobil. Našli smo ogromne ptiče, pingvine, ki so 2,5-krat večje od današnjih. Našli smo tudi ljudske fosile, ki dokazujejo, da so bili ljudje nekoč 2-krat večji, kot so danes. In živeli so tudi dosti dlje. Vsi organizmi so ločeni po svojih
tipih. Takođe, fosili potvrđuju V Svetem pismu se uporablja ta hebrejska beseda, ki pomeni tip. U Bibliji se koristi reč, Nemogoče je, da bi se neka bakterija što znači tip. pretvorila v črvu, v ribo, Neka bakterija riba v dvoživko. niti dokaza da se neki crv transformisao u ribu. Izmišljajo si nekakšne ribe, kot je latimerija, recimo, Oni izmišljaju neke ampak to je tako neresno. organizme, ona šakoperka. Vidi se po fosilih, da evolucije dejansko ni bilo. To je toliko neozbiljno. Vi kad pogledate Kajti, sve te fosile, če bi to bilo res, bi lahko videli pri fosilih, kako se riba počasi spreminja v dvoživko. kako se riba polako Nekateri kreacionisti, Niels in Eldridge, nema ništa i sad su oni uveli so postavili teorijo skokovite evolucije. Niels i Eldridge, oni su To pomeni, uveli da koncept iz skokovite evolucije. plazivca nastane Tako da ptič, od mizavca ne počasi, z evolucijo, može polako ampak naenkrat se je iz jajca plazivca izlegla ptica. I kad je pogledao iz tog jajeta nije se izlegao gmizavac. Pravljice, ki se prodajajo v knjigarnah, so dosti bolj verjetne od teh hipotez. Kažem, bajke koje se prodaju u knjižarama Fosili su mnogo dokazujejo, više informacija nego da je bilo u hipotezi vrst veliko več, kot to govori svetopismo. i da su Fosili so nastali med velikim potopom, kako Biblija kaže, fosili potvrđuju da su svi ti organizmi dokazujejo, da ni prehoda iz da su organizmi ene vrste v drugo vrsto, mnogo dugovečni. Fosili potvrđuju da nema nikakvih ampak le znotraj prelaza iz svojih jedne- vrst. iz jednog tipa organizma u drugi, nego da su svi organizmi stvoreni upravo onako kako piše u Bibliji po svojim tipovima. V zadnjem času se veliko govori o inteligentnem dizajnu, inteligentni urejenosti. In zdaj nekateri, kljub tej visoki inteligenci, ki jo mi najdemo v stvarstvu, še vedno govorijo, da je to možno nekako slučajno, za nekatere je pa to dokaz za Boga. V vaši predavanji sem zasledil, ko se vi govorite o muhi, o njenem očesu, pa o insektu, mi rečemo kači pastir, tisti z velikimi krili, kako se ta očesa, kako je to, bi rekel, inteligentno dizajnirano. Vidite, taj pokret, inteligentni dizajn, Poglejte, to gibanje, inteligentni dizajn je velika prevara, isti oni koji su izmislili i ki so evoluciju, ali jo naredili tisti isti, ki so si izmislili evolucijo, o inteligentnom dizajnu, zbrali so znanstvenike, ki radi govorijo o inteligentnem dizajnu, vendar odprto govorijo, da ta inteligentni dizajner ali oblikovalec ni svetopisemski bog. To pa je v skladu z nauki raznih tajnih društev, ki govorijo o velikem arhitektu vesolja ali velikem dizajnerju, oblikovalcu, kateri ameriški znanstveniki, en pravnik ameriški je to začel, ki so se mu priključili nekateri drugi znanstveniki, Michael Behe in drugi, govorijo, da obstaja ta inteligentni dizajn, kakor tudi tajna društva govorijo o arhitektu vesolja. To pomeni, da ne obstaja stvarnik, kot je Jezus Kristus, ampak dizajner, ki nekako dizajnira, oblikuje vesolje. Negirajo evolucijo, ampak negirajo tudi svetopisemsko zgodbo o stvarjenju. da se desilo stvaranje kao što piše u Bibliji za 6 Ukvarjajo se z biološkim aspektom, da se ni zgodila Darwinova evolucija, i kažu da je to uradio inteligentni dizajner. zanikanje svetega pisma in stvarstva zelo spominja na koncept tajnih društev. Pravzaprav je ta inteligentni dizajner drugo ime za Satana. Pokret inteligentni dizajn
In to gre za eno veliko prevaro. Nastanek živega iz neživega. Ampak svetopisemski Bog je oblikoval človeka iz zemlje in mu je vdahnil duha življenja. Ampak življenje ne more nastati samo od sebe iz neživega. Ta Bog stvarnik ustvarja živo bitje. Bog je uporabil neživo materijo, da je oblikoval človeka in mu vdihnil dušo. To je edino znanstveno opisano stvarjenje. Torej vseeno pa mi najdemo to inteligenco, matematiko, visoko matematiko v naravi in pa te nemogoče, tako kot ste omenjal, naprimer pravite človeško tanko črevo na enem kvadratnem milimetru je 200 milijonov malih črpalk, pumpic, ki črpajo hrano iz tankega črevesa, dajo v kri. Torej to mi kot ne moremo reči, da ni tu neka inteligenca, pravzaprav božja inteligenca, ki je vse to tako kreirala. Ne? Se pravi, mislim, da nujno moramo priti pri tej visoki inteligenci ali pa recimo ta zapis DNK človeka, koliko je to, bi rekel, sestavljeno, složeno, da moramo nujno računati z Bogom, stvarnikom. Torej, ta inteligenca je izredna v vsaki najmanjši stvari, katero naletimo. Se pravi, inteligentni dizajn je lahko tudi varka, tako kot pravite, da so nekateri rekli, da to ni stvarnik naredil, ampak dejstvo je pa, da vsak pametni človek ne bo zdaj, čisto ni niti logike, kako naj nekdo nekaj dela inteligentno, če pa niti ni ustvaril. Ne? Glavni cilj je, da se ljudi odvoje od Biblije, to je bitno. Znači, Bog je lahko ga imenujemo kot inteligentnega dizajnerja, samo da ni svetopisemski Bog. Samo da ni tako, kot piše v Svetem pismu. Lahko obstaja različno število teorij in ta inteligentni dizajn dejansko obstoja, ampak je delo biblijskega Boga, svetopisemskega Boga. Vendar to gibanje inteligentnega dizajna je gibanje znanstvenikov, ki trdijo, da svetopisemski Bog ni pravi, ampak da obstaja ta inteligentni dizajn, ki se mora ograditi od svetopisemskega Boga. Razumem. Sledeča stvar je tole vesolje, se pravi svemir. So rekli, da je zelo točno nastavljen, fine-tuned, torej za vse to visoko matematično, vse to funkcionira za mali pomaki, da bi bili malo, da bi drugače bilo, pravzaprav ne bilo ne človeka, ne življenja, ne vesolja, ne zemlje in tako naprej. In ta teorija torej tudi dokazuje, da je v ozadju ta vrhunska inteligenca, matematika, neki vrhunski matematik, tisti, ki je načrtoval vesolje, o tem fine-tuned, se pravi vesolje, svemir, bi lahko nekaj o tem povedal? Tačno, znači... Če pogledate ves kozmos, vse vesolje, kako je uravnano, bi se vesolje, samo da nekaj, en detajl manjka ali narobe, bi se vse vesolje razpadlo. Poglejte našo atmosfero, koncentracijo kisika v atmosferi Zemlje. Če bi bila ta koncentracija samo malo večja ali samo malo manjša, bi življenje izumrlo. Ogljikov dioksid v atmosferi, to
povećali količinu ugljen dioksida u atmosferi zato što uništavaju Uporaba fosilnih goriv goriva, in je povzročila da se oslobađaju atmosferu i onda taj izločanje ogljikovega dioksida. atmosfera, fine-tune svemir In ta je u disbalansu, atmosfera je v neravnovesju. nenormalne Ravno zaradi teh tako dalje, što se izločanj ogljikovega dioksida. svemir je zaista jako lepo dizajniran, znači Celo ovaj Anthony Flew, taj čuveni ateista, bivši ateista, že omenjeni Anthony Flew je v svoji knjigi napisal naziv jednog njegovog naslov nekega poglavja njegovega, poglavlja je je, glasi, kaže, kako je vesolje vedlo, da mi pridemo. kako je svemir znao da mi Vesolje je tako uravnano ali naravnano, sve je tako kot da bi kao kad roditelji čekaju starši pričakovali otroka in so mu naredili lepo sobo, torej dudo in oblekce. u fine-tune, In razumete, so ta fino podešene je soba, v katero bodo sprejeli tega otročička, je natančno uravnana. a taj izveštaj imate V Svetem pismu je napisano, da je Bog stvarnik zemlju, najprej uredil planet Zemljo in pripravil ta planet za prihod človeka. Na planetu Zemlji je bilo zadosti kisika, da je lahko se razvil človek. ta priča, ali znate, kad vi neko Znanstveniki negirajo vse to zaradi denarja. negira i da priča priču koju mu plati, Današnji znanstveniki, žal tudi medijski strokovnjaki, naučnici ki promovirajo evolucijo, za novac promovišu ono za što su plaćeni, ali opet mi to mi ne vemo, razumemo, kdo stoji za vsem tem, teologiju, ampak ko stoji iza dejstvo svega je, toga, da isto nikakve teorije živimo v čudovito, natančno živimo u jednom jako uravnanem vesolju. svemiru i planeti, ali evo, taj Če ne bi bilo Kristusovega drugega prihoda na Zemljo, bi ljudje Zemljo popolnoma uničili. ljudi bi uništili Niti Zemlja, niti atmosfera ne bi bili fine-tuned, natančno naravnani, ne bi bili fine-tuned, nego bi bili kajti mi bi v bistvu uništeni, razoreni, uničili pokošteni, to tako da mi idemo u ravnovesje. smeru da pokvarimo tu finu podešenost. Nekaj sem slišal, da je Darwin rekel o svojem delu nastanek živalskih vrst, da je nekako rekel, da to ni knjiga, ki govori o samem, bi rekel, Bogu, vprašanje Boga, ampak kako so se pač živali razvijale, da pa on je ostal nekako Darwin sam je veroval v Boga. Ali je to res? Pa znate šta, vi kad čitate njegovu knjigu, nigde Veste on kaj, nije ko negirao berite Boga. njegovo Je samo knjigo, dao jednu hipotezu, objašnjenje nikjer kako ni se napisano, da ne verujejo v Boga. menjaju, i to On je je pač jedna njegova- postavil to njegovo teorijo, zapažanje koje on video, njegovo opazovanje, određeno zapažanje, ali je iznao pogrešan in zaključak. iz teh opazovanj je pač sklepal napačno. Hipoteze evolucije. On je utemeljitelj hipoteze evolucije, Problematični ljudi, vendar pa so ti govori da vladaju ovim problematični svetom, su ljudje, upotrebili u njegovu o knjigu katerih Kristus i od govori, toga napravili darvinizam, da so vladari sveta, odnosno so ustvarili darvinizem. darvinizmom, iako to Evolucionizem so rekao, imenovali kako se to darvinizem danas u školama uči. Darwin je in to se verovao danes u Boga uči na v neki šolah. način, bio je religiozan, ali Darwin voleo je pa bil istražuje prirodu, bio je religiozen amater, na nek svoj ali način. oni su zloupotrebili Bio je njegov rad, raziskovalec, kao što se i danas zloupotrebljava. amater. Evo, spomenuo sam profesora Alvareza sa Harvarda koji je izneo jednu Omenil sem priču kako je kometa udarila u zemlju. profesorja Alvareza, ki si je izmislil zgodbo o tem, kako je komet udaril v Yucatan, zato je dobil Nobelovo nagrado. Potem si je nek drugi znanstvenik izmislil, da se premikajo tektonske plošče med različnimi kontinenti
In ko je to objavil, so se mu najprej smejali, zdaj pa je to dominantna hipoteza v geologiji. Potem drugi znanstvenik, ki je dal hipotezo o ogljiku C14 za določanje starosti, drug znanstvenik je objavil hipotezo o teh ledenih dobah in menjavanju torej sončnimi, toplimi obdobji. Milanković, srbski znanstvenik, je postavil to hipotezo in sedaj ga slavijo v Srbiji. Pravzaprav so mu celo posvetili ime enega kraterja na Luni, ampak očitno danes dovolj, da si nekdo zmisli neko neumnost in ga potem slavijo kot znanstvenika. Ampak izgleda, da je to sve kot neki načrt, samo da bi se ljudem vzela vera v Boga. In zaradi te razlage Darwinove evolucije, ker gre za mutacije, gre za dolgo obdobje, gre, ne vem, za neko elektriko in gre za boj za obstanek, da vrste močnejši obstanejo. Torej, tu je nekako potem človek je tudi samo žival, neke vrste degradacija človeka in pa neki načrt, da enostavno ni Boga in to potem tudi se kaže v neki moralni dekadenci. Vi ste o tem govoril v vaših predavanjih. Tako je, krajnji cilj je uništenje človeka. Točno. Skrajni cilj je uničenje človeka. Živimo na planetu, kjer se sistematično uničujejo ljudje. Ne samo v koncentracijskih taboriščih med vojno, ampak tudi v tako imenovanem miru. Lani je bilo ubitih 42 milijonov ljudi samo z abortusi. Z nezdravo prehrano, kajenjem in alkoholom umira ogromno ljudi. Ljudje z tem nezdravim življenjem uničujejo sami sebe. In to je religija, svetovna samouničevanje. Ljudje, ki se ukvarjajo z kulturo in financami in politiko, so del satanističnega gibanja. Edini način, da se človek ohrani, je ta, da živi po svetopisemskih načelih v naravnem okolju, da se ljudje, da se otroci vzgajajo doma, ne pa po teh ateističnih šolah. Ateistični sistem zastruplja človeka ne samo s hrano in tobakom in alkoholom in drogo, ampak tudi z drugimi destruktivnimi koncepti. Če človek ne bo šel nazaj v naravo, bo podlegel temu satanističnemu vplivanju, ampak ljudje smo se odmaknili od naravnega okolja, živimo v mestih in če ne želiš sprejeti naš sistem vrednot, ne boš dobil penzije, ne boš dobil plače. Torej, mi živimo v svetu, kjer vlada darwinizem in evolucionizem, ki sta zelo močna in delujeta na to, da izkrivljata svetopismo, da lažeta, češ da obstajajo neki zelo boljši koncepti življenja, kot je pa svetopismo. V začetku Biblije, Svetega pisma, reče Satan Evi, da Bog laže, saj ni res to, kaj Bog govori. In ravno današnji svet je nekako proti Bogu in z enakimi ponudbami prihaja hudič do vsakega človeka in mu reče, ne, saj ni res, svetopismo ni, resnica, Bog laže, to je nekaj slabega in tako se ljudje, pa tudi naša civilizacija
izgubljamo, seveda še posebej mladi, ki ne morejo imeti naenkrat veliko informacij, so potem največja žrtev tega. Torej, doktor Miroljub mora biti stvarnik, mora biti tvorac, mora biti Bog, ko smo zdaj veliko o tem govorila, o tej inteligenci, o tej teoriji, ki negira Boga in nekako škoduje človeku. Torej, zakaj bi vi povedal v enem stavku, zakaj mora biti Bog tvorac, stvarnik? Pa kad vidimo ovaj svet, kad vidimo kako je lepo dizajniran, Ko vidimo ta svet, ko vidimo, kako je lepo oblikovan, cvetje, ptice, ko vidimo naše otroke, mora da postoji neko ko je ne vidimo, samo to stvorio, da nego ko mora ima jako obstajati puno ljubavi. nekdo, Vi kad ne samo ki je pogledate to automobil, ustvaril, ampak vi ki ima možete da veliko vidite ljubezen karakterne osobine tog za konstruktora automobila. v stvarstvu. Danas se prave automobili sa nekim svetlima Lahko koji su vidite onako kao posebno osebnostne karakteristike Kad stvarnika. pročitate knjigu nekog autora, vi možete da vidite mnoge Tako kot karakterne recimo v osobine avtu lahko vidite karakterne tog pisca. lastnosti Pogledajte svet u kome konstruktorja. živimo, možete da zaključite ne samo da je ovaj svet stvoren, Po vsem lahko presodite, nego možete da da vidite svet karakterne ni bil osobine samo ustvarjen tog tvorca, da je to strani neko ko nekega nas jako puno voli, stvarnika, ampak strani nekoga, ki nas zelo ljubi, ki nas ima rad neko ko želi in da si želi, da bi se spasimo, rešili, neko ko se jako puno žrtvuje za da je to nas. stvarstvo nekoga, ki se žrtvuje za Najznačajniji nas, istorijski događaj je se je vaskrsenje največje Isusa Hrista, zgodovinsko njegova razpečenost. dejanje Ta tri bila dana žrtev su se Jezusa desile na križu najznačajnije za nas. stvari u ljudskoj istoriji. I mi vidimo koliko je taj Po tvorac vsem lahko ne vidimo, samo kako inteligentan je i moćan, ta stvarnik koliko nas voli, inteligenten koliko je in to Bog močan, ljubavi. ampak da je on vidimo, taj da koji je nas stvorio. Nisu nas tisti, stvorili ki naši je roditelji. nas Nama je ustvaril, tvorac ne dao naši život starši, preko roditelja. On bi ampak mogao- on je tvorac je mogao ustvaril da nas stvori življenje. bez Lahko bi nas ustvaril Tako celo da brez tvorac, naših staršev. On je otac oče svih vseh nas. i On je neko ko nekdo, nas jako ki nas puno voli. zelo, To je- zelo močno To je ljubi. jako bitno. Znači, nije to neki tvorac koji nas je stvorio kao što je verovao Einstein je veroval, da je pač nek stvarnik bil, ki ga ne zanima svet, ki ga ne zanima več stvarstvo. Ampak to ni res. Stvarnik nas ljubi, ampak ima en problem. Če mi njemu rečemo ne, potem nas ne more sprejeti na silo. Bog je dao na sve strane Na vseh tragove svoje ljubavi, straneh samo neko ko je razdajal kome in su pustil razvalili sledove puno, svoje ljubezni, lažnim- kar pa človek lažnom z edukacijom. napačno izobrazbo ne more videti. Hvala vam lepa, doktor Miroljub Petrovič. To je bila vaša zaključna beseda. Zaključili ste z ljubeznijo, sa ljubavjo. In mislim, da je bilo zelo lepo ta naš razgovor in upam tudi, da bo veliko ljudem koristilo v njihovem osebnem življenju. Doktor Miroljub, pa nasvidenje. Upamo, da se še kaj vidimo in slišimo tudi na naši televiziji. Bilo nam je veoma drago. Hvala vam najlepša. Sve dobro in Božji blagoslov. Hvala tudi vam in vse dobro. Dragi prijatelji, to je bil dr. Miroljub Petrovič iz Srbije. Bi rekel res original, živi v naravi, razmišlja svojo glavo, je pameten, inteligenten in tudi Bogu pokoren in srečen v zdravem okolju. Torej tudi mi razmišljamo svojo glavo, odločajmo se za to, kar je resnično pametno in dobro in verujemo v Boga, stvarnika, ki nas na vsaki najmanjši stvari, v katero se poglobimo v našem stvarstvu, spominja, da je on največji in najmodrejši in matematik, fizik, pa tudi tisti, ki nas najbolj ljubi. Vse dobro in ostanimo Božji.